U tunelu Sveti Ilija još samo završni radovi. Najaktivnije je na južnoj strani gdje se radi na pristupnoj cesti. Sjeverna strana i sam tunel je u visokoj fazi gotovosti, rade se završni radovi na jednoj i na drugoj strani, na centru za održavanje i kontrolu prometa. Ovo ljeto već će ovuda prolaziti automobili. Imotsku krajinu raduje ta vijest, ali ih je razočaralo kad su čuli da će se prolazak kroz tunel naplaćivati. Tunel nema smisla ako će on bude se naplaćivalo. Pa ja mislim da je bilo najbolje kad je bilo džabe. Svakdje se u svijetu plaća to. Tunel se plaća. I u Austriji, i u Njemačkoj, ja sam svakdje bio. Mi smo svi očekivali da će biti besplatan prolazak kroz tunel, ali nije nigdje pa onda neće ni tu. Protiv plaćanja tunelarine za Svetog Iliju već su digli glas grad Imotski i županija. Onda ispada da su oni grade tunel sami za sebe, a ne za Imotsku krajinu. Koja logika bi bila da se Sveti Rok ne plaća posebno, da se Mala Kapela ne plaća posebno, a vidite tunel Sveti Ilija. To je dodatni udarac Dalmaciji, to je dodatni udarac Imotskom području, Makarskom području. No ministar prometa tvrdi da će se morati plaćati. Infrastruktura košta i tunel tih karakteristika, naravno zbog troškova održavanja, mora ući u sustav naplate. Ta naplata će biti isključivo pokrivaće troškove održavanja. Ocijenit će, dodaje ministar, odlučiti Hrvatske autoceste i to nakon analize troškova.